ጎይታዩ እግዚአብሔር ይባረክ ክብርን ጎይታ ይሁን እግዚአብሔር ድማ ዕድል ይብናሎ ጸለይና ቃል እግዚአብሔር ድማ እንብቢናሞ ሃሌሉያ እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዖም ኣብ ቁንዑን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቆርዎ ብትዕግስቲ ፍረ ዝፈርዩ እዮም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዚና ንባርከካ ኣለና ድማ እግዚአብሔር አምላኸ ኣብ ቅድመኻ ኣለኹሞ ጎይታ ንዓይን ነዚ ህዝብ ዝን በዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ክትዛረበና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ፈስ ቅዱስ አመንጎና ስለዘለኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድማ አባርከካለሁ ጅናዓናን ነዚ ህዝብ ዝን እግዚአብሔር አቦ ነው ድማ በዚ በኤሌክትሮንስ ሰምዖ እግዚአብሔር አምላኸ ሁሉ ክትበጽሖም ሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽሊ እነሆ ነዚ ቃል ዘይፈቱ ጸላኢና ዲያብሎስ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአስረ ይኹን ኩሉ ስራሕ ጻልማት በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈረሰ ይኹን እግዚአብሔር ንግዜና እስኻ خبرሉ እስኻ ተረከቡ ንዓይነ ባሪኻውን እግዚአብሔር አምላኸት ዝግባእ ንኽብል ክትረዳአኒ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽሊ ሁሉ ተባረኽ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርን ጎይታ ይሁን ክብርን ጎይታ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ማዕት ድማ ዕድል ተዋሂብንሎ እግዚአብሔር ይባረክ ካብቲ ቤተክርስቲያን ዘዳለወቶ ናይ ትምህርቲ አርእስቲ ካብ ክርስቶስ ህይወት ንመሃር ዝብል አነ ድማ ታ ትዕግስቲ ትበሃል ሳ በጽሐትንላ ማለት ትዕግስቲ ትበሃል ንሳ በጽሐትንላ አዜ ሾክ ኮይነ ማለት እዩ ታ ትዕግስትን በጽሐትኒ በጣም እግዚአብሔር መጀመሪያ ንዓይ ክዛረበኒ ስለዘለዎ እዩ ኢለ ከም መልእክት ንዓይ ተቀቢለያ ማለት እዩ አጅስ ንዕደል ነርና ፓስተር ሲ ይዕድለና ነይሩ ስለዚህ ሲ ትዕግስቲ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና አገዳሲ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አርእስት ስብከቴ እንታይ በትዕግስቲ ንክርስቶስ ንምሰሎ ይዝብል So the topic of the sermon today is let us look like Christ with patience or with endurance. So that's what we're going to be learning about. مبارسي كم حريات أملاح قدسان فقراتم كينكم محرت لبي لوهات تحتنا عقلي تأجستي لبسو إيبل زي كم ماتوي زبال كويو سلازي انتايو تأجستس انتاي مالتيو إلى أرستي هبه اللخو منفساو فتنا شجر استفالي أب امنتو دوك بالكل إيو أب منفساو يمكن كون كل ناسي استفلالي فتنا استفلالي شجر مالسي منفساو مخان مالسي كل نجار انتاي يكونه ألقاب لو زم قريبتنا ألقاب أيدلم ስለዚህ ትዕግስቲ ኣብ ኩሉ ህይወትና ስንታይ ገብሪ ይሄድልየና ስለዚህ ትዕግስቲ ማለሲ እቲ ንመንፈሳዊ ሰብ ንኹሉ ይዘድሊ መንፈሳዊ ጥራይ ይኮን ትዕግስቲ ዘድሊ ንኹሉ ሰብ ትዕግስቲ ዘድሊ ብፍላይ ከም ኣመንቲ ደቅና ቲንኤጀር ክኾኑ ከለው ብጣዕሚ ትዕግስቲ ዘድልየካ ማለት እዩ كمزي حد غزي امونغو بوكسرات كم تنبر زلخا خمالتي امونغو فلاي زوم دقناس قدمسي نابز دلنا انا نوسدوم يرنا تلتلا بيلنا تلنا تشرش نوسدوم تدلنا بيتسب نوسدوم بزح حلفه غزي ابزي غوربيتنا البرتا او خيدن يره اجي نبعلت بيتي حبتا كاب اوغندا سلازمصف نعخري اينا خيدنا نيرنا هجي نزوم دقنا هنوسدوم استشجرنا يشجر كنغربكم ايكلني هجي سنعوم صحه النوم كيا ناو حات النوم كندزن ترى تلمينوم سي سلازي سي
أمونغو تين إجرات تلوخلها أزي تعجست زليكا مالتي. So first, we're going to define what patience is or endurance. And endurance is what the spiritual person has to do when they go through challenges or when they go through obstacles. Okay, so when we have for this, everyone needs patience or endurance, but for the spiritual person, the things that they do when they go through hurdles or challenges is where endurance is required. So he's saying in the past, it was easy to, especially as parents right now, having teenagers is a challenge. In the past, because of the culture, you could take your kids anywhere, tell them to go anywhere, and they'll go. Right now, to be able to tell children or kids or teenagers those things, you need a lot of patience, you need a lot of endurance. تعجستي مالت كاب حنت صحف زرخبكو بإمنة مصنع تدمرو نجزي أبير مؤمن تايل له تعجستي بإمنة مصنع تدمرو نجزي أبير مؤمن زخا تصفى زي مقراص يمسأل كمالتي هجي إمنة عليك أبغى زي أبير كاتاي تخون علىها تأمن علىها لازين تاي تخونيها نتصفىها أصبيقون تاي قبره يحيلو مالتي سلازي بإمنة مصنع تدمرو نجزي أبير مؤمن يخون تصفى زي مقراص ويكا بتعجستي تصبه مالت إذا كله هالوكا تأمنة تنجزي أبير مؤمن تأمن سنمن يخا تأمن نجزي أبير يخا تأمن. So the formula for patience or the formula for faith is one, standing in the faith or being grounded in the faith, and then plus believing in God, plus not losing hope or being very hopeful. So the three things that make patience or endurance is standing in the faith, believing in God, and not losing hope or waiting with patience. Amen. قال حسابات بزعبات تعجست هنرينا تعجستي نأجلجلتي أزيو أجداسي توما أجلجلتي نال إلكم تحسبوا تعجستي أتصبقوا أجداسي أجلجالي خوينكا بزي تعجستي ولا حنت ترجم يبلون سلازي باستر قريب زي الله بزاق إدمي معرخندي زمنه ملو أجلجيليو معرخندي حليف له نفسه كفنا نفلت عينا سلازي أجلجلتي لكم ترى نفسكم تحاسبوا خينكم تعجستي أتصبقوا أدلاي. So we will look at a few points on patience. The first one is patience is very, very necessary for leaders or for people who serve in church and ministry. If you're going to be a leader, if you're going to serve, if you're going to lead people, you need to have a lot of patience and a lot of endurance. This is essential for leaders. Pastor has served in the church as a pastor for very many years. And for him to get to where he is, he's had to endure with a lot of patience to be able to reach here. أبكالي كورنثوس شدشته سلسته كسب انترى عصر ترينا يو نوح زبالي أقلقلتنا من تخيص الرف نحدقوا بقلم عنك أفخته أين هبن إنا بقوله كم أقلقلت أملاخ رأسنا نري قالوا نمبر بزحات عقستي بمكرة بجنكت بسأبة موقعتي بما أسرت بقارو بسعري بمنكح بصوم بنسهنا فلتت بعقلي بلوهات بقدوس منفس بتقلبا بزي بالله فقري بقال حكي بسلطان أملاخ بسوار صدقي بيمان سأقام بخبرن حسرانن بخوفق ورن صبق ورن كم مسحتي جناخ السب حقينا كم زي تفلتنا جناخ صبقنا فلوتاتنا كم زموتنا نوخا هيوان إنا كم قطعات نموت جنا أيتوفنان كم جويات جنا كل ساعة حجوساتنا كم دخاتات نبزحات جنا نتسقينا كل خل الناس حنت خمزي بالنا خوينا نرأي علنا سلازي كابزين ترى أوسيدنا أقل قال أنت أخوينك كل جزء أنت يدليك تعجستي يدليك 2 Corinthians chapter 6
from verse 3 to 10. It says, "We give no offense in anything, that our ministry may not be blamed. But in all things we commend ourselves as ministers of God, in much patience, in tribulations, in needs, in distresses, in stripes, in imprisonment, in tumult, in labors, in sleeplessness, in fasting, by purity, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold, we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things." So patience, endurance is very needed when it comes to ministry or when it comes to serving. እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። እተን ሓሳባት ኢና ንርኢ ዘለና ከም ኣመንቲኻ ክህልወና ዘለዎ እዩ። ኣመንቲኻ ንኹላትና ማለት እዩ። ኣመንቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመንና ዳግም ዝተወለድና ትዕግስትኻ ክህልወና ይግባእ እዩ። እዚ ትዕግስቲ እዚ ከዓ ኣብ ቆሎሴስ 3:12 ተዳሪእና እምበኣርሲ ከም ሕሩያት ኣምላኽ ቅዱሳን ፍቑራትን ኮይንና ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ። ከም ሕሩያት ኣምላኽ ቅዱሳንን ፍቑራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ። The second point is, as believers, we need to have an enduring character. Okay, so Colossians chapter 3, verse 12, it says, "Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, and long-suffering." So once again, we see that as believers, this is a character that we ought to have. እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ትዕግስትኻ ካብ ጎይታ እዩ። ትዕግስትኻ ካብ መን እዩ? ካብ ጎይታ እዩ። ግና እቲ ዘጽንዓኩም ካብ ክፉእ ዝሕልወኩም ጎይታ እሙን እዩ። እቲ እንእዝዘኩም ከዓ እትገብሮ ከም ዘለኹም ሕሩይ ሕድሪ ሕጂ ከም እትገብርዎ ብዛዕባኹም ኣብ ጎይታ እምነት ኣላትና። ጎይታ ከዓ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕናዕ እዩ። The third point is endurance or patience is from God. Okay, so 2 Thessalonians chapter 3 from verse 3 to 5 says, "But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. And we have confidence in the Lord concerning you, both that you do and will do the things we command you. Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ." So patience is a virtue of, or as a result of being with Christ. እሺ ከም መንፈሳውያን ከዓ ክንስዕቦ ዘለና እዩ። ከም መንፈሳውያን ትዕግስቲ ክንስዕቦ ዘለና እዩ። And the fourth point is, as believers, it is a commandment that we ought to follow. ያ ጥቕስ ተዳደሊኹም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6 ክሳብ 11 ብላልባሽ ጊዜ ከይሓፅረና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6 ክሳብ 11 ዘሎ ጥቕሲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ትዕግስቲ ተስፋ እትወርሰሉ መንገዲ እዩ። ትዕግስቲ ከዓ እንታይ ትገብር ኢኻ? ተስፋ እትወርሰሉ መንገዲ እዩ። ዕብራውያን 6 The next point is, patience is the way that we inherit the hope that we have in Christ Jesus. That is Hebrews chapter 6 verse 50. ከምኡ ከዓ ብትዕግስቲ ተጸበዩ ነታ ተስፋ ከዓ ረኸባ። ስለዚ ዕብራውያን 6:15 Hebrews 6:15 says, "And so after he had patiently endured, he obtained the promise." ካልእ ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ ድማ እዩ። ትዕግስቲ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ።
Patience is the will of God. فقد أملاخ ناقبركم نتاتسفا من تخترقبواس تعجستي يدليكم إيو فقد أملاخ ناقبركم نتاتسفا متانك تورسواس تعجستي يدليكم إيو سلازي تعجستي فقد أملاخ إيو أمنو سكفنا تعجست غلو نايمن فقاديو نايبونا فقد إيو سيأبير استمسكن يخون. So patience is the will of God. Hebrews says, for you have need of endurance so that after you have done the will of God, you may receive the promise. So to have patience is the will of God. تعجست خاء بجبري زجلت إيو تعجست خاء تعجست اللو وتبلو زلها سبسي انتايو بتكبر الزرع إيو تكبر زي بقولوا تعجستي يلن رع ندابلك أقول لك تعجست لن انت رأيلك اسكنتي سلازي تعجستي أمتى هم تعنتو بزبالكم أمونجو حدار كتقول له لك تعجستي يدلي كايو كم زلك خا بمتى خاطريو صنيعها أو بمهلاوك صنيعها ندقها حبزقبا مسبب صحخا نيبحق اسخا تعجستنيا اخا نسبيتخا تعجسكا لخا ندقخا تعجسكا مالخا نمغلاغلتخا هر غزي سباستر تبايسنا يبلو مو فچو يبلو مالتي هو ابيد الله تعجستخا دا نخلوكو اخا تعجس زلكا تعجستكو نخلو يزدلي از كمنفساويان كم قدوسان تعجستي يلنا سلازي بتغباريا تغلص. So patience is not just words, but it's also action. So if you say you have patience, you have to be able to show it in action. If someone challenges you and you run away or you're angry, then the question is, do you actually have the patience you claim to have? So it's not just words, but you have to prove it in action as well. تعجستي بتكباري زقلت لكم يعقوب حدا 4 بحنت كواخي غودلكم فصوماتن ملوءات من تكونوا تات عجستي فتصون جبري يهالوا تات عجستي فتصون جبري يهالوا. James 1:4 says, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. تعجستها نسبة إياه زيادة تدليو تعجست من يا تدليو زيادة نسبة إياه تدليو. أب تيتوس ترارينا من مكانتهم عبيتي أبوتات تراتي زاريبو إحنا ندقيم تاي تعرفنا تاي تعرفنا كنت أقول زي وصلوا حافظي مشاك هذوم ناشركنا سلازي تعجستي بزيادة نسبة إيكا تدليه أنا زي سبكت خدالو كلكم اللي هو مثل زي الله ما بخير أسل الله نزاربينا زي أبير بارك براكتيس يزقبرني مهنياتو هجي نحنا تان نقبراس وسنتيان فلتيان نزاربخا وسنتيان كما أنا مالتي هجي حواتنا جن بالتعمين بقى بزح استايز بلا مالتي جس اوي لما عند سند اذا غزادا دحنديا دحر صنحي لنك خالق يخونا مالتي حجس انتهي لشو حاسبه እግዚአብሔር ሲ ንሰብአይ መጀመሪያ ከአገዝ ዘለዎ دحر أبيت كأتحتات سبعي كاب زفترة جينيسيس ترارينا زفترة هيوان يا مجمرة بلعة دحرونا أدم هباتو እግዚአብሔር ታይል መጀመሪያን ሄዋን ስለምንታይ በልዕኺ አቤል ለኺ ንምንታይ አብልዕኺ ይበላል ስለዚህ ንመን ያሓቲቱ አዳም አበይ አለኻ ስለዚህ አቱም ሕዋት አቱም ሰውት ኣብ ዘለኹም መጀመሪያ እግዚአብሔር ንዓና እዩ ሓላፍነት ይውና ስለዚህ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚአብሔር ርእስ ክርስቶስ ይምሽ ክርስቶስካ ርእስ ሰብአይ سبايك رئسي سبيته تأوردر كم زي أتخيد كابزيا وصاي ولا حنتي تخيدني سلازي بزيادة سباي تعجستي يدلي كله تعجست سلازي جبر كويم فجأة ويلهم جزوم حديقهم كيدم زلوا أمونجنا زلوا سلازي سباي أنت رأى أبزال لخا تعجست بزيادة كدلي كاي مالتي. The next point is patience is needed for men.
and for husbands. So God instructs men and husbands and leaders of the household to be patient first. The order that God created was man, wife, and children. So the first person that God will ask, or the first person that is going to be accountable before God, is the man, is the leader of the household. So patience is very much needed for men, even in challenging times. ኣብቲቶስ ተዳሪና እቶም አረጉት ሰብኡት ጥንቁቋት ረዘንቲ ለባማት በእምነት በፍቅሪ በትዕግስቲ ጦያት ኮኾኑ ተሕቲሉ ሰለስተ እንታይሉ ተን አረጉት አንስቲ ከም ንብረት ቅድስና ከም ዝግባእ ዘይ ሓመይቲ ብዙሓት ወይንን ምስታይ ባሮት ዘይኮና መሃርቲ ሰናይ ኮኾና ኢሉ ንሰብኣይ ግን ታእቲላሉ በፍቅሪ በእምነት ጥንቁቋት ረዘንቲ ለባማት በእምነት በፍቅሪ በትዕግስቲ ጦያት ኮኾኑ ኢሉ So Titus 2:2 says, teach that the older men may be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, and in patience. So Scripture commands men that they lead in patience. ትዕግስትኻ ካብ ዓብይ ዓበሳኻ እንታይ ትገብርያ እተናግፊ ኣብ መክብብ ተራሪናዮ 14 መንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕለኻ ተተላዕለ ትዕግስቲ ንብዙሕ ዓበሳ ተህድያ እሞ ስፍራኻ ኣይትሕደግ The next point is patience helps covers a multitude of sins. So Ecclesiastes 10:14 says, is it 10:14? 10:4. Ecclesiastes 10:4 says, if the spirit of the ruler rises against you, do not leave your post, for patience covers a multitude of sins. አሞዳታኻ ትዕግስቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ And the last one is, patience is a fruit of the Holy Spirit. ኣብ ገላትያ ተዳሪና 5:22 ክሳብ 23 ኩላትና ንፈልጦይና መቸም እዚ ዘይፈልጥ ዳርጋ የብልናን ገላትያ ኩላትና ብዙሕ ግዜ አንቢብና ኢና ስለዚ ትዕግስቲ ናይ መን ፍረ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ እዩ እንተዳ ህይወትካ ንመንፈስ ቅዱስ ሂብካያ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትካ ከዓይ እንተዳ ዕድል ሂብካዮ ትዕግስቲ ክህልወካ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ The last one is, patience is a fruit of the Holy Spirit. We'll not read it, but Galatians 5:22, the fruits of the Holy Spirit, patience is one of them. So if you've given your life to Christ and you are led by the Holy Spirit, patience is a virtue that you should be able to show in your life. እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ እንታይ ሪና ለና 10 ሐሳባት ሪና ለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ ገለ ሐሳባት ብዛዕባ ትዕግስቲ ካብተን ዓበይቲ ነገራት እንታይ ለሎ ካብዘን 10 ንሰብኣይ ኣዝያ ትዕግስቲ ድልዮ ከምኡኻ ንኣገልገልቲ ኣዝየን ወሳኒ ኣገልጋሊ ክኸውን ዝደልየ ኣብ ኩሉ ኣብ ዲቁና ዘገልግል ኣብ መዝሙር ዘገልግል ብስብከት ዘገልግል በመምህርና ዘገልግል በፓስተር ዘገልግል ሐዋርያ ይኹን ዋትኤቨር ስለዚህ ትዕግስቲ አጸቢቁ እንታይ አገዳሲ ካለኻ ትዕግስቲ ኣብ ሓዳር እና ተጻዋወርካ ኢኻ ንሓዳር እንታይ ተገብራ እትሐልፋ ማለት እዩ So we saw 10 points, but some of the main points is 1, patience, endurance is needed for the man, for the household, and patience is needed for the church leaders and church ministers and anyone who serves in the church. And God instructs that the man who is the head of the household ought to be patient in leading his family. እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን መንፈሳዊ ትዕግስት ክህልወና ክንገብሮ ዘለና ነገራት እዚን ቅልጥፍ ኢለ ጥቅሲ አይከሸግረኩም እኔ ግን መንፈሳዊ ትዕግስት ክህልወና ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኩሉ ግዜ ጸሎት ግበር በብመዓልት ጸሊ ጸሎት ኃይሊ ይህብ እዩ ስለዚህ ትዕግስቲ ክህልወካ ይረዳካ ኩሉ ዜ እንተዳ ንጽሊ ኮይና ከይባተኩም ታይግበሩ ይዝብል ቃል አምላክ ተሰሎም ከይባተኩም ጸልዩ ስለዚህ ከይባተክና እንተዳ ጸሊና ንመዓልታትና ተዳ ማዕቆይብና ነታ መዓልት ጀሚርና እግዚአብሔር ድማ ክረዳና እዩ
So there are spiritual things that we can do to be able to have patience in our lives. And the first one is we have to be people of prayer all the time. The Bible says to pray without ceasing. So the more time we spend in prayer, the more time we commune with God through prayer, we're able to develop the virtue of patience. ካልአይቲ ሓሳብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ አንብቦ መጽሓፍ ቅዱስና ኩሉ ግዜ ከነንብቦ እዩ ተዋሂብና ከምዞም ካልኦት እምነታት ኣብ መተርኣስና ክንገብሮ ኣይተዋሃበን ብዝተኻለና መጠን መጽሓፍ ቅዱስ ታይ ንግበሮ ነንብቦ ንገንጽሎን The second point is that we always have to be readers of the word. We always have to be reading the word. The Bible is not for you to put it under your pillow or a symbol, but you have to open it and be able to read it. ንምንታይ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ናይ ብትዕግስቲ ዝሓለፉ ስለንመሃር ማለት እዩ ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦና ኢዮብ ንጉስ ዳዊት ኣቦና አብርሃም ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፉ ኣቦታትና ብትዕግስቲ እዮም ሓሊፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ታይሉ ነታ ኣብ ቅድሙ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ተዓገሰ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚ እምነትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ንጠምት ኢሉ ስለዚህ ነዚ ኣበይና ጽሑፍ ሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ንረኽቦ ምናልባሽ መጽሓፍ ቅዱስና ቸክ ንግበሮ ሰቢቡ ኣይኮን ኣብ ካናዳ ምስ መጻና ብዙሕ ቻሌንጅ ገጢምና ኣሎ ናይ ምንባብ ነገርና ኣዝዩ በረድ ወሪዱ ማለት እዩ The reason why we read scripture is because scripture gives us a multitude of characters that had endurance, that were patient, people like Jacob, David, and mostly we see the life of Jesus Christ. So the more we read these stories and the more we're able to reflect them, the more we're able to have patience in our lives as well. ፈተና ክመጸካ ከሎ ተቀበሉ ፈተና ክመጸካ ከሎ በዘይ ፈተና ክንከውን ምንም ጋራንቲ ዋራንቲ የብልናን ለላዲሁም ኩዳልኪ ጸገም ሽግር ክመጸካ ከሎ ኣይትህደም እግዚአብሔር ከስተምህረካ ስለዝኾነ ካብ ኃጢአት ጥራይ እንታይ ግበር ህደም ኃጢአት ክመጸካ ከሎ እንታይ ግበር ህደም ስለዚህ ሰማዕና ማለት ምስ እግዚአብሔር ካልብ ዝተረፈ ግን ሽግር ክመጸካ ከሎ ታንተ ውን ብሎ ነርና አቤትካ ሽግር ክመጽ ከሎ ኣብ ስራሕካ ሽግር ክመጽ ከሎ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ እዚ ዝነገርኩኹም መሳርሕትና ሲ ነዛ መዓልቲ እዚ ሓሊፎ አንተ ዝኹም ትዕግስቲ ሲ ከመይ መን መሃቦ ዘመኑ ሙሉእ ተበላሹ ማለት እዩ ዘመኑ ሙሉእ ኣብ እስር ቤት ቤተሰብ ብዙሕ ነገር ይስትንክፍ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ፈተና ክመጸካ ከሎ እንታይ ግበር ተቀበሎ And the third thing is when we have challenges or when we're faced with challenges, we ought to accept them with faith. Patience is needed in our workplaces, in whatever that we do, so that we're able to overcome the challenges in faith. Hallelujah. Jesus goita እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ጾምን ጸሎትን ስለዝዋዕልና ኩላትና መንፈስና ንቁሕ ይዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ ተኸዝብል አይራአኹን ክብርን ጎይታ ይሁን ምጥማይካ ጽቡቕ ይታ ሓቀይ እንዴ ተራጠሚኻ ተኸሳይ ትብልን ኢኻ ከብድኻ እንታይ ይገብር ስለዚህ ደቅሰካ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ እምነትካ ጽናዕ እግዚአብሔር ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ምዃኑ እመን እዚ ትዕግስቲ ይውስኸካ እዩ ኣብ እምነትካ እንታይ ግበር ጽናዕ ኩሉ እግዚአብሔር ዘይሩ ብዘይ ፍቃድ አቦ ሓንቲ ጨጉሩ እንትኹን ካብ ርእስኹም እንታይ ትገብርና ኣይትወድቕን እያ ስለዚህ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እናሓልፎ ዘበለ ኩሉ ብዘይ ፍቃድ ብጀካ ኃጢአት ተጌርካ ግን ናይ ኃጢአት ኮንሲኩዌንስ ኣለዎ ናይ ኃጢአት ታያለዎ ሸቦጥ ኣለዎ ኃጢአት ቀሊል አይኮነን ኩሉ ግዜ ኻ ሰይጣን ባአና ኸሰካ ይዝነብር ስለዚህ ኣብ እምነትካ እንታይ ግበር ጽናዕ The next point is we have to stay grounded in our faith. It is God's will. Everything that happens through God's will. So no matter what happens, the challenges that we face, as long as we're not
in sin, and as long as we're not falling into sin, if we stand in faith, we're able to conquer what is before us. ካብ ሓጢኣት ርሒቅካ ንበር ሓጢኣት ትዕግስቲ ከይህልወካ እዩ ዝገብር እሞ ስለዚ ጽሩይ ህይወት ክህልወካ ኸ ግበር ሓጢኣትካ እንታይ ገብረካ እዩ ኣብ ሓጢኣት ተላዕሊኻ ኩሉ ግዜ ቀጨውጨው ኩሉ ግዜ ዘይምእማን ኣብ እግዚአብሔር ክታ እምነትካ ይጉድለልካ ምስ ሰብ ዘለካ ኩሉ ግዜ እናተጠራጠርካ ትነብር ስለዚ ካብ ሓጢኣት ርሒቅናኻ ንንበር ሓጢኣት ትዕግስቲ ከይህልወካ እዩ ዝገብር እሞ ስለዚ ጽሩይ ህይወት ክህልወካ ግበር ጽሩይ ህይወት ክህልወኪ ግበሪ ቂምታ እንተዳኣሊና ቂምታና እንታይ ንግበሮ ንጉሓፎ ንህይወትና ካብቲ መመሽመሺ ብፍላይ ንሕና ከማ ኣመንቲ ኣጸቢቕና ንህሰየሉ እንታይ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ቂምታ እናሃልወና ከሎ እንታይ ንኸውን ደገና ካበር ክዳን ጌርና ንኸይድ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ እንተዳ ቂምታ ኣሊና እንተዳ በዲለኩም መጺኦም ተዛረቡኒ ኣሓውኹም እዛ ሲት ንኣገልገልቲ ካይንቀየሞም ኣገልገልቲ ብዙሕ ክጎድሎም ከማኹም ሰባት እዮም ኣብዚኣ ዘለና ጽባሕ ንጎ መዓልትና ምሳእኸለ ንዓኹም ክነረክበኩም ኢና ሕና ከማኹም ከዓ ተዓዘብትኻ ክንከውንና ስለዚ እንተዳ ጉድለት ሃሊና መጺና ንዘራረብ መጺና ይህን ምሂን ንባሃል እምበር እንታይ ትግበር ቤት ኣቦኹም ገዲፍኩም ኣይትኺዱ እዛ ቤት እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ቤት እያ እዛ ቤት እዚኣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለላ ቤት እያ ከምኡ እየ ዝኣምን ኣነ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ካልእ ኸይንኸይድ እምበር ኢየሱስ ጎይታ እዩ So the next point is we have to stay as far away from sin as possible. If there is sin in our lives, active sin that we're not repenting for, it's very hard to have patience. Being in the church, we are always going to, we're going to cross each other's paths. Someone might do something wrong with you. If you have a grudge against someone, do away with it or address it immediately. But if we keep staying in sin and we're not repenting for it, there is no patience that will endure in our lives. We'll always feel stressed. There's always some sort of uneasiness that goes on. So we have to, if we're going to have patience, we have to stay as far away from sin as possible. أبتني مودة حسابك أمونغو حبرتك كل جزء حلو أمونغو حبرت كل جزء حلو تاتقصخن بأمو متى كترجم له إفسون حمشت 10:7 زرقت على ما بويني أي تذكروا جناخد مزمور مسجانا منفس وقنين بلبكم نجويتا ناتقنهم لون نادرسكم لون نحد حدكم ناتزراربكم منفس يملأكم نحد حدكم ناتزراربكم زرارب نجار كله كخلو نحد حد كان تاي تكبر تزرارب لك يخبديو مالس كتزاربون براكتيكال كتريون قليل ايكونن ግን እንታይ ክትህልወካ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ሕብረት ክንህሉ ይግባአና እዩ ታትኸዳ ዘለኻ ሕብረትካ ጉድለት ዘይብላ ኣይኮነትን ግን ጉድለት ኣለዋ ሰባት ስለ ዘመሓድሯ ናይ ግድን ጉድለት ኣለዋ ግን ንነፍስኻ ግን ኣብ ማሕበር እትዋ ፋሉል ኣይንኹን ካብ ቤት ኣምላኽ ኣይንሓክል ካብ ቤት ኣምላኽ እንተዳ ትሕክል ኮይንካ እንታይ ዝረኸበ ዝረኸበካ ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንህሉ ይግባአና እዩ ንዓና ካቶም ዘገድሱና እቶም መንፈሳውያን ኣሕዋትና የገድሱና እቶም ጽሩይ ልቢ ዘለዎም ሰባት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን The last point is we have to be in the midst of believers. We have to be in the midst of believers. So we have to be in the midst of those that have pure hearts, that love the Lord, that glorify God with everything that they do. Because in the midst of believers, or in the midst of good company, we're able to have faith. We're able to build our patience with the Lord. Ephesians 5:18. I'll read it quickly. It says,
And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks for all the things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So when you're in the midst of people with pure hearts or believers that encourage you, that motivate you to be able to have patience and to love the things of God, then it is easy to walk in patience. እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን መጠቃለሊ ወላና አይውን ትዕግስቲ ይኹም ምንታይ ትዕግስት ሰላም ይርኩም ንልኩም ማይውን አያምጻኹም ለይ ስለዚህ ተዓጊሰኻ 40 ደቂቃ 50 ደቂቃ ታገሪያ ወዲያ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ መጠቃለሊ መንፈሳዊ ትዕግስቲ በሓደ መዓልቲ አይመጽን እዩሞ ቀጻሊ ጸሎት ቀጻሊ እምነት ምልምማድ የድል እዩ መንፈሳዊ ትዕግስቲ በሓንቲ መዓልቲ እንታይ ይገብርኒ አይመጽን እዩ ስለዚህ እንታይ ንግበር ቀጻሊ ንጸሊ እምነት ኣብ እግዚአብሔር ይሃልወና ምልምማድ ካየድል እዩ ሓደ ጊዜ كان درايفر ناي اوبر درايفر على عرضي بخمسه اتو خمش لذي تاكلاك كند تغبرا انت تغبرا على عرضي نصرها هم يزاربنا مالتي نمنتاي يزار ازي سلمنتاي كلاك تغبر نمنتاي يو ابز تغيرو زلوزي حبريتا كلاك تغبرو لهم كلها صعدوها واو واو بزخونه خوينو انتاي يزبل زلكم سلازي من لما يدليناي سننا نخسنا على حد غزي تاي نغبرو نحلفو مالتي كم بعلناتو بوكسرات قطموها خلوها انت تكبر يا يسوس قويتاي هاللويا እግዚአብሔር ይባረክ ቀጻሊ ጸሎት እምነት ምልማድ የድልኝ ስለዚህ አነን ንስኻትኩም ብትዕግስቲ ካብ ክርስቶስ ተማሂርና ተኾነ ብናሐልፎ ዘበለ ተዓጊስና ክነሐልፍ እግዚአብሔር ታይግበር ይደግፈና ኢየሱስ ጎይታዩ እስከ ካብ ዘለና ክንትስኢናሞ እንጸልይና ስለዚህ እንታይ ለለኹ ቀጻሊ ጸሎት ቀጻሊ እምነት ኣብ እግዚአብሔር ምልምማድ እንታይ ይገብር ንትዕግስትኻ እንታይ ይገብሮ So in conclusion, to have spiritual patience, it doesn't come in one day. It requires constant prayer, constant faith in God. So if we're going to have patience, we have to be able to be in prayer and constant faith in God. And in this way, our patience in the Lord will grow. يا مودات حنت تغسي من انت زنحنا دما بخندز اكل دبنا مسكر تخيبنا كلنا نخلو زخبدنا نتستبقنا حاتيات نرحق بتاب قدمنا تحنسسلنا زلو مقدادمي بتعغستي نغيه نابت حفرتني عقوسلتي اب قدمو زلو حغوسيلو مسقل تعغسه ابيبان املاح اتقمط جمار امنتنا دمداميان ኢየሱስ ንጠምት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ሎም ማንታይ ለለኹ ካብታስቶ ሀበትና አርእስቲ አይ ወጻኹን ኢለየ ሐስብ ናልባሽ ተወጽኻ አጸቢቀ ይቅሬታ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ መሰረታው ትምህርት ስለዝኾነ ብዙሕ ሚስጥርን ደሚስጥርን ዘልዮ አይኮነን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ እስከ ህይወትና ኢየሱስ ንሃቦ እቲ አርአያና ዝኾነ ኢየሱስ ነተዕፍረት ንዕቁ ስለታብቂድ ሙዘሎ ሓጎስ ሲሉ እስተዓገሰ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚ እምነትናን ኢየሱስ እንታይ ንግበር ንጠምት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዳ ጠሚትናዮ ካባይ ተማሃሩሞ ነፍስኹም ታትገብሩ ኢኹም ዓረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ሃሌሉያ